Aktor Govinda kasi baar ula sya penkit marmar syaka sumar ha Mumbai hadin pa ula mensau na kejat jongu da ukuli belajar rengkat da kusuloi jongu hi. Kane ka jingjia kala jia ka jingsa jongu ha juhu kat ba une aktor udang pai banyak ya kusuloi baladon laisen jongu shua bun penkre ban lei syakol kata ha kapor men step. Katkom ka jingitu u manager jongu ne aktor syakilat patai gebor u Shashi Sinha. Loong bahag step sing baar ngalami kham haswa ya Govinda ban lek syakat lingsuin ban penbit penbiang ya kicing don kam namar ke lingsuin ke ba inlet sya TV show sya Kolkata kadai ha kapor hendu bajimen step. Susu loong kan ba Govinda udang temu ban mi na yingsa ajungu ban lek syakat lingsuin haba kan jing ja accident kala jakat ba udang temu manbu ya kasuloi ba kabaladan ya kasenduk kendit haba kalahap na kakti jungu bat laptai ukuli ha kejat jungu. Mar kumtahi kila rak marmar sya hospital bat ki doktor kila wengno ya ukuli na kejat jungu ban menta udang don hap deng kejing sya sumar. Atkum kejing itu uhe kulit ha Mumbai ha kitnat patai kupor ka ANI wal penteknaru ba Govinda udon bat kejing mensau hendai kam da jur ba tang ba udang don ha hospital na kabenta kilat jing sumar. UDCV Udikshit gedam ulap pente ba omsyam ladon kano ka kes namar ba haduk menta omsyam ladon kano ka jing ujor nang no barjong no ru. Uwei upulit jonga juhu ula kedau ba onsat ho ha ka diary hadin ba labu jingtho ya kijing keren na ki bahing jong aktor. Hadin ka jing weng no ya ukuli u Govinda ula ai jing kublei ya kinong kersan jong u da ka boong da ka jing kerku ba jing duai jong pi baro bat ki bahing hasam jonga kilala ban weng ya ukuli nak jar jonga. Baru airu kejing kublai ki doktor ke sumar yu na ka benta kejing duai berjing sumar jongki ya u.